umuntu esanalezi inwele ekhanda. Wathi ngaphambi kokuba simsize lo muntu akasiseleze inwele. Wentombi yaseNazaretha bayisusa inwele zayo zayinqobe ngaka bezindiye lunguzele eminyango lizolanda inwele zalo lathi thank you lasuka lathatha inwele wasinda lo muntu akabongishembe akasathandezelwanga kususe lokukuphapha okusekhanda lathi ndiya thank you nizosenibonga ngamandiya amakhosazana obaba besixoxela emzini osephakameni ukuthi kunentombi eyayigida ihamba intanda yenza yonke into ihamba isidlo kodwa kwaphela umoya ingcwele kuyo ngelinye ilanga yathi mibuyele ezweni lakubo zafika zayincoma insizwa ngoba umoya ingcwele awuzukhishwa ukuthi usuhlubukile kodwa uzokhishwa ukuthi ungonywa abantu abangafanele bathi wazwahle wamhle ntombi wazwama kahle ntombi isigaxele cassette ngoba uzocabanga laba bantu sebebakhulu kunoshembe kanti yaphuma umoya ingcwele kuwe yanqonywa le ntombi yayisibona ukuthi hayi ubuyele ephakameni kuzongibambezela angconywa umuntu lapha sivalele lapha esikoli abathetho anti banomuntu phansi yahlala le ntombi ezweni lakubo ithe isuka yayigunda yayilipenda ikhanda ngodayo omnyama yayehlisa amashiya yayifaka lokho kuthiwa elastoplasty lapho phekwa amashiya yayisele uma iphuma insizwe zangakubo ugqize noqala kuthiwa uyagqiza intombi yeNazaretha ngoba inhle phela sebeyincomile kwasuka mvela uvelayo wathi inkomo kaBaba ngingayikhipha zonke yamqoma lo muntu wayithatha wayona le ntombi yesaba futhi manje ubuyele kuphakameni uphuma igama ephakameni ukuthi ake niyosifunela unoyibani bani asamazi washona phi wathi nize nimtshela ushembe lo ukuthi angihambanga nalutho kwakhe kumnandi kabi lapha engikhona nginentombi nginensizwa esifike yamemeza kithi yathi yangithanda ngangiyomenyezwa nini kodwa lensizwa yaphinde yabona enye intombi yayiyeka lena wasala lona manje wayingane kwakhe ngelinye ilanga nquma ukubuyela emzini osephakameni umethi uyabuyela umile lapho ubuka umgidi yayisibuza inkosi ukuthi akusiyena noyibani balwena kwathiwa uye wathi ahambe ningibuzele kuye ukuthi izinto ayeyishiyela ekhaya uzoyithatha yini ngoba wathi akahambanga nalutho kungcono ukuthi ahambe ngoba lo muzi umfanele kungcono abuyele ezweni lakubo leyo ntombi kuthiwa yahamba yalahleka iphindanga yazi ukuthi yashonaphi ithi inkosi kaZwane ngelinye ilanga ungifundela u237 sekehlela ngezansi esihlabeleni samaNazaretha ungifundela uverse 2 ithi inkosi kaZwane ngelinye ilanga kwasuka omama ababili bahamba bayothenga oJojo tank isho silapha emzini wasempuza ithi bahamba babathenga lawo Jojo tank kwehla imali isuka eGoli kubayeni babo bangena ngemuva kwezindlu kwase kusuka umama othize owavele wathi hayi mina ngiyidlalela istokfela wahamba wayothenga na uJojo kwabekwe emva kwendlu uthi uma kuqedwa lapho yani imvula ebusuku uma bephuma ekseni bayaneka abanye kade bewasha lo mama uthi uyalivulela ithangwe liphuma umoya hawu
enami ithango liphuma umoya waye egasela kwaMasibanibani ebuza ukuthi kwenzeke kanjani bathi hayi Masibanibani uma ngabe ufuna ithango lakho lingena amanzi wosusa isivalo uJojo Tank uma uphuma kwaBuildit uhlaza ngombala kodwa unesivalo esimnyama phezulu uthi hayi ukuze amanzi angene wosusa isivalo bantu abasha ukuze uNkulunkulu unomoya oyingcwele ungene kini susana isivalo isivalo ilena sokuthi uyiphathisa umuntu ongasiyona ingane yeNazaretha ubuyi eNazaretha kusho ukuthi umoya oyingcwele uzungena kuwe fundi ngenze Nkosi isibongo uma usuthatha isifungo sobuNazaretha usuboshiwe noma kubuhlungu njalo abanye abantu bazi ukuthi uma ngabe kushona ilanga ngesabatha sekukhala into eziguguzayo kubuhlungu ungayi lapho ngoba nakho uboshwe kuNazaretha ya ukuze umoya ukhululwe ngosuku lweNkosi ngiyabonga abantwana beNkosi bokuyilawa mazwi Shembe angiphe wona sengathi engayithola indawo enhlizweni zabantu abasha ikakhulu umoya oyingcwele bazi ukuthi uyini baziphathe kahle umoya oyingcwele ukube bangawoni umoya oyingcwele banganikeli ngawo kodwa bazi ukuthi baphethe ifa abanikezwa abazali babo Inkosi ibusise nekuzwile amen Nkosi yobusubuqa wabayingcwele kunenkosazane ezosihubela ingoma yakwaMkhonazi Sibongo izosihubela ingoma ubaba uMthethwa uyosibuyisela enkosini amen